Kira. Bimeze bite se umuceri wa buryo? Yabana cyakoze Imana urakoze kuza kandi. Mujye mugishigikira. Umuceri wacu uraryoha. Uri inshuti nziza muri sinema wowe na Papa Savani mu maziko. Buryo wahera ku nkoko ingana. Nabamenya ibyo muza. Uzigema nahere ntari. Iyo haje nk'itsinda ry'abantu batanu nzi umuntu umwe ntangara. Imana ishimwe pe. Imana ishimwe no gushobora kubyumva ku nuburu ntabaye. Naje urumanaje mfite igice. Ariko numva nyine guye umuceri wawe. Numva nyine tange bikunde ngomba koza kuburya. Nkabona mwe kofe nkabona nta kintu kirimo. Nakumva ko umuceri wawe uryo wangu mbona nyine koza kuburya. None ari kwibaza ku nimara kurya umuceri ndaza kukubwira ko mfite amafaranga cyo uri bunkope nzashira ubutaha ngarutse. None turi bwicane. Baraye turi inyuzamo. None ngize Imana ukoramo. Uyisubijemo. Ihangana ongera ugafate. Nkunda umuceri. Ukundi inkoko nabibonye. Wakira. Karibu. Karibu wakozemo. Mubijanye n'iki? Mubijanye n'inkoko n'umuceri umaze kuri. Umva? Umuntu wakiri munaza mwishyuza. Ni nyabura. Anyishuze nyine. Ndamukata ngewe. Ibeshye tugendana.